Falterash, hig my channel YouTube, Misha Kiran den Barach, and you Bwailam Lord Tamisha agus Pangarban and Shaw Neil Pangarban a Gireve and Shaw, Marshen Taima, Ligando, Dollarash, Higan order. But Bwailam Lano to Raya Kent, Ghaelg Reachraidh and you. Canúintí Anna special, maar het zerum se dalu faste is Irish or me, because it's to make all the Turishku a Canúintí Shaw shachas of a kinds o hiu in the tangoli after the agus, but while I'm Lord we running and Harvey special and you na Canúintí is stay and Reachraidh hen mar be ravor Canúintí on Reachraidh the lower end and the upper end no Reachraidh Utra agus Reachraidh III vi defriachti bugga on agus hokkala de Canúintí Itrach at the lower end groshin a wad ni what could why nis albaniche agus groen upper end and tief Uchtrach nis ereniche mas maila de echo in Jeremy Martian so on rent samplaí on jetted much Reachraidh III na nisher so nis far a ve on se kaiten difficult and you nisher a v egen lower end ach in an upper end niser so nis far upper end niser agus lower end nisher samplaí eile ta harvest special in Reachraidh Uchtrach dur shid glach shin ach en zijn Tíos Ichtrach de Reachraidh dur shid gab shin so marshin gab shin agus glach shin en Tíos Ichtrach de Reachraidh dur shid ceart geslór enough all right fine agus goleor enough all right rud ag an Harvey synthesizer hin na Tíos Ichtrach de Reachraidh dur shid a sin fine file and Ghaelg and léiriú agus dur shid a file cosal Ghaelg and léiriú and Reachraidh Uchtrach sin go sin special anish Gejeta her huel agov what's going on Vishishin Marigirna Físeán go her huel Tíos Ichtrach de Reachraidh her uel Tíos Uchtrach de Reachraidh tá running an Harvey special nish mar huel nor huel and upper end I'm away gone fall of a v and Reachraidh III so sheila mit fluence na samplaí bugga sin hashpan me gur féidir a aihinch go mar a dúirt me se go Tíos Ichtrach ro nis albaniche agus ní dóilm sa go munnen se le in rire ní dóilm sa go munnen se le cého congress atá siad le halban sílim go winse le daine a teachtasteach agus mar sin de agus a rístelle bheith daine a smúniu go jémars féidir Canúintí bheith dís in eile what caiifar a hiagfáil uair bháin until the míle go le daine is tí Reachraidh míle gachiad daine is tí Reachraidh mar sin nuair bhí Ghaelg Lord ag anala duna bhí míle gachiad duna is dís in eile mar sin bhí spás an de Canúintí fás agus marachtáil agus chomáile sin tá Reachraidh mór agus tá go leor bailtí fanan agus bheith se chomór beidir le inis mór áan mar eile an beidir began ní smó mar sin bheith spás agus tarmain de Canúintí fás gneamh splach an na chéile. Nes bhí daoine I géirí samplaí de Ghaelg Reachraidh a chleistal agus tá se hon sin a dhéanú aniu agus samplaí de Ghaelg Reachraidh III atá lower end Irish agus seo samplaí ó ard de bhain Bob McCormick agus sílim go nearnú an tafad an seos na céigetí sin os na seachtadí rinneú ag RTE agus níl hon gachrad a henim mar cuasí cópcéirt agus féidir am sa samplaí a úsáid an seos an siúd getí bugga a úsáid an seos an siúd. Bhí Ghaelg go ggóchais ag Bob McCormick mar a chlásas muid ach bhí an teanga cailteige mar a dúirt sé héin Irish just faded away in Rathlin agus níomháin
didn't just fade away in the island, but it faded away for Bob McCormick. Mar sin héin, is léir go raibh sé lífa go leor ar bhealach, agus bhí córa ag Prentice McConnell leis, agus bhí Ghaelg lífa ag Bob, ach nuair a chuaigh Prentice McConnell amach ag an bhean, hon an glés tafad an oil, agus nuair a chuaigh sé rás a teach tarn, bhí sé deach go chuaigh creidim, bhí a Ghaelg cailte ag Bob, agus sin rud cinnal a Harlians le láchaintúirí dóchas nó daine a chail an tangi, gynneanna sé jarmar ar an tangi gur feidir lá í a Lord láháin agus ní nach feidir lá í a Lord leile láháin go bhfuil si ná ní a Lord ach ní higann si go dé sé sé a rá nó agus mar sin de so te go leor rudí trúlaithe in san rud seo le Bob McCormick mar sin héin tá sé Harbh usageach mar is féidir iad a usage hon rudí sa Canúintí léiriú don rá rinne nach bhfuil an tangólaíocht dachu. So tá sói me go tús agus chur Prentice McConnell ceiste Bob McCormick cá bhúr tú de chuid Ghaelg agus dúirt Bob as ma bhar. Asmar is as ma bhar. Asmar is as ma bhar. Agus sin mar a bhíú Ghaelg ar fod ar thurolú. Bheil sé mar sin beidir in isceart watha, in isceart an dúin, go cinse ar fod chu chun the intama agus beidir fiú a go ní gire. Asmar is as ma bhar. So tan an tí sé bhí sin tá sé tutí amach, is asmar is ma bhar agus is féidir an bhí sin a clistel. Agus ar nóiche tá sé sin le clistel a Maryland le nniu. Beidir den as a nuiri, as a newer. You know, where do you live? I live in my far in Har Park in Newry. Na ní blas in Newry sin nach tá mai gire an rud a léir go bhfuil ma far. Go Gloucester sin Har Park, go Gloucester sin a go goú an lá nniu. So as mars as ma bhar. An sin chur Prentice McConnell Chester Bob an ro scialtaí aige agus dúirt se Anil Sean Skelton Anil Sean Skelton Hanel in Sean Skelton Hanel in Sean Skelton. So Hanel, and that's Neil, negative of the verb to be, in Sean Skelton, Old Scrooge, Skelton. Scialtaí in eile scialta sílim sa caiite nefa scialtaí in eile gáú, scialtan in Reachraidh. Sílim gur scéalach dan in eile an na halaban aniu. Mar sin, stoilm sa gur mar álta mar éireannach a géisteach le seo aniu bheith daine ra scialtan sin anta Albanach. Sílim gur nearad Albaní gur bhil sin anta éireannach agus ámanát agam cosú le Ghaelg Reachraidh fad agus cosú le Ghaelg Chanamara aniu. So mar sin hanéalaíon sean scialtná. So is fitir a eiceil is a gá dhieta sin bag bhuideach gur fidilinn go leor a chlistalón agus gur fiú a dhéanú gur fiú an tafaidú seo dhéanú. So chuir Prentice McConnell Chester Bob carú a Ghaelg a leir sin a bhí seo óg agus dúirt se Timmerhart and Helen. Timmerhart and Helen. Chimmelhard ar na hilla. Chimmelhard ar na hilla. All over the island. Chimmelhard ar na hilla. Chimmelhard. Ní dáilm sa gur ón gramad a ceart ag Bob an sin, but dúirt sé Chimmel, and that's Chimmel. Rian den Ghaelg clásicach rud a chláise níla agus náteach a eile in nálaban a nniu Chimmelhard ar na hilla. So tá déanú go bhfuil an Ghaelg trúlistíon sin leis an idirní rála a go fáil hín is fidir linne usage hon an Canúintí léir. Sílim go raibh Prentice a géirí an glés tafad ar chur a gáil agus chur Bob Chester. With a certainty. Ville ar cheartnis is it going now. Ville ar cheartnis. So vel in that will vel because reached sin Ghaelg a thurolú ar na mé an isceart ar watha Jeroin in Neye gan the doing agus an Alban agus in the Lamban. Vele ar cheartnis agus and that she. So ní sé den nósa daoine Reachraidh vel sé nó vel she
Sílim go mé gur raibh sacú gur bhfuil le hedán agus cláisií mu sin ar ball ach bhfuil ar cheartnis. Bhfuil ar cheartnis. Agus nó ceart dúirte, ní cheart nó rud a bhí lóasach mar sin donneón na ráflaí fu Ghaelg Reachraidh. Habit sin eile agus tuigh chulah na seo. Opportunity. Aber sin a ríist. Get the bug to chaintach a ríist, closin much a ríist, cos le Gaelic all aniu, not a ríist, an chaid an efocola, a ríist. Haravissim. Agus chur ceist, chur pronchis ceister, ní Kevin am céan ceiste bhíon, pronchis o'conan agus dúch Bob gur bailín scéal. Váisi. Mar sin closin muid an váisi. Náit bhí bhá agus bhí sé mar sin a gcónaí an ráthlan. Ach dúirtí váisi. Nis, arról an Bob Gaelic atchigan, arról sé Gaelic ó chuman na Gaelic ar scáil, an rú sé fao chonachar ar pronchis nó an éigur féidir váisi ar rán Reachraidh. Níl mar rúchin sé, dearan hén gur sé faoi chonachar ag pronchis dearan hén gur chuile sé bhí sí am éigen. Písi deire nach ó Bob mar sin? Físeán. Dúir sé, ar fud na heile. So, cheapan Bob, beidir gur rón ceartaige. Níl is go ró an fochail oileáin gur sé ban inscinach, agus sin mar a bhí sé aige. Caintear drocha sé bhí an nimime sé géirí a cheartta. Sílim héin go bhfuil an Gaelic sa chaisiach an trúlaithe ach ní caintear ó lúchasma. But ar fud na heile. So, fod a bheith an sa lár chanúin sin aniu, fod ach fud a tá sé sin ará. Ar fud na heile. Agus is féidir fiú in sin focail sin, in sin dhiite sin. Blasú de Ghaelg Reachraidh a blasú nach féidir a bhíú gan an teangólaíocht, agus dar lumsa fiú má tá an teangólaíocht agus smur. Tá sé deachar fiú na gite sin a háú mar léiriú ar an chanúin. Gur a maigad, be mar ráis a ríist, níl is agam faoi fangar.